he eiki. O whamalo pa ko whawhetai ki he eiki kono i ngā pē ko e whainga maari u tau te mao i he whiawhi ko e ni. Ko ia ko heni ki taritari ki mautolu, ko awha tau eiki ko sisu kalaisi, ki he tau service pe ko tau malanga e aho ko e ni. O mau whamalo lahi e whawhawho ngātu e poa te, pa he whoki ki he memi, pa ki he kautaki pa mo memi, pa says Unstoppable Church. Iho mō whakawhainga maria, iho mō taimi, ka mō toi mea mai kono ngā ke tau kau whakataha i he whiawhi ko e ni. Hei tāria tō taha ko pāko tō taha who ou koe, ko pāko tō taha koe mi he siasi kehe, pe ko ha tō taha pe koe, ko ha tō taha tonga koe, ko ke kau whakataha mai i he mamata mai, pe koe mea mai i he houa koe ni. Mau tari loto hounga mo oni koe i he huafa tau eiki ko sisu kalaisi. O koutui, koe wheitu uto tonu eni, pa koe taimi to tonu eni, ke tune in mai ai, kono i ngā, ke whanongo, ke wholofola u teu he eiki, kono i ngā pē, ke tau whanongo, ke aipeni whakalotolahi, ke tau tolu, i he taimi ko eni. Ko ia ko toi whamanatu atu ai pēka te ki mautolu, angei ko ia ko ki mautolu te ke mau iloi, ai link ko ia ki he tau PS, ko ia koe PS, ti Unstoppable Church Inc. Ko ia te mau koneki ki ai, ko ia pe te mau whihokotaki ai, ko te mau lava sio ai ki he tau service ko ni. I he ko sāpai te kotoa pē ko i ua PM. Ko i ua PM ko pau ke kamata ai e tau service i he hoko te ngai sāpai te ko ni. O ka pau e kei tuu tatau ai pē ia, hange ko ia ko i whaka tapu ko ni o ku whai tuke, ka pau ke amoiangi, pe te tau toki liu me ai ka i he taimini, lere atu ko e ni. E te tau kamata ai pe i he ua, i he taimi tatau, pe a live atu ai pe ai, pe mo i Malanga. Ko ia ke tāpu kina ki mōtolu i he eiki, pe mo ngahi family, pe manatua te pe ki mōtolu i he lotu, i he huafa tau eiki ko sisu kalaisi. Amen.
Great and mighty God. Yes, you are. Great and mighty God. You're the miracle so great. In the name of Jesus, there's victory. Your name is victory. Great and mighty God. Great and mighty God. You are God alone. And glory and the wonders of your name. You are God alone. Come on, you declare with us. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, we worship you. Jesus, awesome wonder. We sing hallelujah, hallelujah, we worship you. Welcome the Holy Spirit into the place that you're tuning in from. Welcome the Holy Spirit into your homes. The Spirit of the Lord is there. You are El Shaddai. You are Elohim. Breathe in our lives. Speak to us, Holy Spirit. Move in us, Holy Spirit. We are nothing without you, Lord. We come together to seek your face,
our needs, our wants, our desires before your throne room of grace. Be glorified, O Lord, in all our lives. Friends and family, wherever you may be, open up your hearts, lift up your hands. Prepare your spirit for God to speak to you in this moment. You join with us and you sing. Wherever you may be, you sing.
ai mau whamalo o mau whawhetaki te koe. Kora ngā koe aho whakakoloa koe. Mau tū e aho e i ho ao kono ngā ke whamana tō ai aho makehe. Aho. Nā ke ngauki mo ke mau tolu ke mau whiewhia, ke mau neke ai. Koe aho e ki ke toi hiki ai ho mau loto. Koe aho ke toi whakai ai e ki mau tolu. Me ho o wholofola, he ko ho o wholofola ko ia e mo ni. He mau mau ai mo ni, o kune whakatau atai na i ki mau tolu. Eiki ho lau maria maa ni o ni ke ne nofo ia. Feitu honi. Ke ne nofo ia lau ta whare ko tō pēu nau mea mai, ki he ata, ka moe o pē. E na mai whai tāpa kina ati ki nau tolu, i he huawha si sukalaisi. Tuku eiki ke pehe ai pē, e koe wholofola o teu mai. Mana wa aki o kaunanga, i whakatau ka tea tāna ki mo e tūtū i ruawha si sukalaisi. Amen. Amen. Hallelujah. Whawhedai he iki. O atu ai taritai, o te hou, malo te whiewhia, mo tolu kuna katoa, mo mea mai. I he whiawhini ke tau kau whakataha. I o wau, whakamana tua, o oho mohe. Aia, kone whamanatu pa te tau tolu. Taimi ko toa me, tau forward wai, pa tau whai a kono whakamana tua, ai whilau lau. Aia, na ne whai. Ka wau ai ha whekau mahu inga i he ahoni. Whekau o ko tau maheni he whanongo ai he ngahi mahini, ka moe wike koe ni ko mariwatu. Koe whekau pehe mai ka te tau tolu, ke tau talango fua, ke tau nofo maa ho tau api, ke tau tauhi e mama maa o koe a ki tau tolu, mea toko taha kehi. Ko hono hi ngā peka tau muhui. Ko tau ilo ko tau pe e whahinga mahaki koe ni whaau ka tau i ko tau mama ni a honi. O te ikai ke maa o ka whai toko ki ai. Ia koe whekau ia koe o mai ka ki tau tolu, e lawa pe ke tau lau, koe whai toko ia e lawa tene ta ofe ki tau tolu, ke wana maa ki tau tolu e mahaki. Pe koe ne hanga o whakasisi ai ke ua e toi pihia mo haka kai ke. Ko toi tupulahi ai, o tupulaki ai, pe alahi ai mo ke nau tolu nau mo ua, pe ko nau puki ai ki nau sino, o mate ni e. Ko meke hao me ai hataha, ima amani ko toa ki. Ta tau e pepe ko whe whanua, o kuke nofo, pe kuke mea me ai. Ko whe, pe koe nau matakari kehe kehe, pe koe lanu kehe kehe. Ta tau ko toa e pe, o pau peke nau whai, ai whekau ko ni ko nau tala mo fua ki ai kono uhi ngā peka nau mo ui. Amen. Mo tau mahu inga, he tamahi apostolo ka te tau tolu. O whemau ka tau tala mo fua ki tau tolu ia ki he tui. Tala mo fua ki tau tolu ke kau maa mawhai. Mo ki nau tolu koe o sifuatu e he pure anga koe ke nau whai a hono tokanga i kina e ngahi whanua kehe kehe. He kono ngā ko ki nau tolu, o nau hanga tauhia ni merino. Koe taimi koe ia ka ia he taha o ne whaiha ai unganga o kai ke whiunga. O paurewa ke watu e tautea ki a te ia o whiunga ke whatatau ka moe mea na e whai toko taha koe ia. Pako ki nau tolu koe au nau whailere toko tau pehe. Ko ki nau tolu o talango fua, o whamalo ia i ki nau tolu. Whawheta. Pia ko konga whaka osieni o e wahe koe ia e apostolo ko pitau ne pehe ai. I ho mou whai ia, ho mou whai ko tau pehe ki mo tolu ke eiki. Amen? Ka tau te whito ka te tau tolu Kristiani. Ka pau o talangata. Ai kau ka e tui o tua ia, ko e kau tui, ko e hawhenga tui, nau tui ki ai ki tau tolu. O ki tau tolu ia ko mai peri. Tau talango fua ki tau tolu. Ki he whekau koe ni o mai. Ka tau te whito ki tau tolu. Ka pau te tau puke. E pihi ai pe mo tau whameri. Whanau ko koe whangamopuna. Pako tui koe whekau ia ko mai ka te tau tolu ki he aha koe ni. Ko moe loi. I he tau talango fua koe ia. Nai ai i toko tahai. Kono hinga tau talango fua, kono hinga ke tau ka. Ki ua te tau mate.
Amen. Kau tahu mai, nak ayah itu kata ayah, nak tahu fu ayah kebat. Faham tak ayah? Nak tahu fu ayah kebat, kau nak kenal? Kau mak kita tolong kau olah ni, aku pintu. Tolong hingai ay Kristiyan, hingai kita tahu fu kita tolong. He kalau hinga, he kata mate, apa kita mate kita tolong, tahu kok kita tolong. Amen. He kalau hinga ay Asia ya to tahan tahu fu ay kita mate. Kalau hinga begini, kau ay tahu tuung ako ya, ayah na tahu mate ay mate, tak mata. Kau faham begini lau, ay follow ko ini, kau follow to lahi apa mo pori, ay tamay ini ko ni ko pula. Pili bai bahai kono wa, de lau e besi kono ni mate besi kono balu. Ayah pehe kono faria. Ke ia te ki mo tolu ai lotoni. Ayah foki na ia crisis isu. Ko fai na loto ni ko na ma ko tau e. Ai ko na ya wai. E tamai. Pe ka pape e fai. Ya ka pai malo ke fakalaka ipuni. Ia te ya. O wana fai ho loto fai ho o finangalo pe o. Ko tala mo fuai. Kau tahu apa fua ya, nak faham kau tahu eki. Besok no koi ya, ihe tahu kau mau otua. Nak ikai pehe ia, kau hafal awa, kena kah kau mau otua. Tuan ke ia, ai ne tahu mau otua. Kau hifu ya tu itu tak teunga, faksemani di teunga, fakatamayo eki. Biar ada formasi desiva ia, one toh ke ia tak tahu. Mereka mahu eki, haleluya. Biar fanau ia ia tahu tangata. Biar kau ilo ia tahu tangata. Nani faka mula wa ia. Biar talang fu ke mate. Iyo ai mate ia kau. O ia ia mana kita fu mana tua kau. Ia aku ini. Kono sinoi. Amai nai mau iya, kono hinga ko koi ba mo. Bena liling, kono ta, kono hinga. Ko hinga ni te fo iya, kita o no mo ko tu. Ko to ngai tufa ko ini, sa community ko. Tufa ka ding na to. E ka ugiba. Ko fa mu be ko ke ma ko ngama ka mo wai nei ha. Ko puke be. Kata toki, mak tu kata apa tu ay. Keluar di Korinto, bagai bahaya no, mufur mana? Haleluya, fafita, to iya. Tau eia, ngahi hia kau tahu apa? Ati tahu tahu, mama di kau tahu apa? Ati tahu mahi kalang kata kau tahu apa? Iyo, kono hinga, kau tahu mu uyai, ati tahu tahu. Haleluya, fafita. Kau yai lagi faham apa yang ibu kau ini? Pei hiri ene ako e whakawhetai, o ne paki-paki ia, o ne pehe tō kai kong usino eni. Ai o ko momo koe uhi ko ki maudou, whai eni koe whamanatu kia te au. Pea pehe whoki ene toko ai pu, hiri ene kai, ai oho mohe, o ne pehe, koe hipu eni o whokawa whoou i hoku toto. Mo whai eni, koe whamanatu kia te au, i hoku mou whainu ia. Te wheke nau mau whakataha e sino tapu ho tau eiki. Te
pehe foki ki he waine ka whataipe a hono ta'a na e tulaki kāre wāre kono hinga ko ki tauto. Ia tamai mau whamalo mau whawhetaki ke te koe. Kono hinga e koe manawa ofa e a Fiona i he whaki kafa na ke whai no ala to whetaha. Ai ana e whakatupu. Ke mau tō ai e aha koe ni o whakamoon, e whakamanatua e tamai. O mau peheni pe kono hinga koe whailau nā ne whai. O pehe pe tāpu aki mo whamanu ia ki nasi ai ho siasi, ai kāinga, a ki nau tolu nau mea mai, ko hono o hinga pe koe whailau tātua taha nā ne whai. Pea mau lau koloa, lau tāpu aki ai e tamai. E tuku mua eki ke pehe, ai mau tāwa fua ki ho whekau. E rai mea matape mau ilo, ne au ai pe koe hāne au mau whehangai mo, tuke mau ilo eki. Ko ho whina ngā loka te mau tolu, lolo tonga mau kei mo ui he mama koe ni. Mau ke mau tala mo fua ke te koe. Ai mai aho lau mari o ka fuia ki mau tolu. Pa foke pe ngai mo langa ngi ke te koe e wafa sisu kalaisi. Amen and amen. Amen. Te pe no foka paspas kai kari pe ILaisaane Sulaki ke no mai o fulama ni tau to. Ko wa koe. Hello. Whawheta ke eki. Whiawhia ke tua whawheta ke o tua. Ko ngā koe whainga maari e. Ko e taimi. O ne tuku mai ke tau kei mo ui hai mamani koe ni. Pea ki mua ke tau hoko atu, tau hanga ke eki e loto. Ta mai mafi mo alo ofa e a Fiona. Ko e o tua koe na ke ihe kamata anga. Ka ke iho mau lolo tongani. Tala mai he wholofola te ke pepe o au ke he ngata anga mamani. O tua ta e liua mau tau hiki ai. Mau whawheta i te koe, koe whainga maari e mo ui o mau mau. Mau mo ui he kuonga whakahistoria. Mau mo ui he kuonga mo lockdown ne mea kotoa pe. Kai whawheta i o kai ke lokai o tua mau tau hiki ai. Kai whawheta i ko ki mau tolu ena ke ui mai. Mau kei mau taimi pe, ke whakamatala i pe, ke vahe pe, ke malanga i ho wholofola. Koe mea i o whia i ho mau lau maari e ngai a koe ni. Lau maari e ma on. Amanaki ke malanga i ho wholofola. Ufi au. Koe tae ma on. Koe whakarieria. Koe konga holo. Koe befu pe au. Ka ke rea pe koe. Ko kakai nau mamata mai me he ope. Nau fie whanongo ko reo. Alasi ho loto e taha kotoa pe whanongo mai. I ho fo ngā siso. Ke lava ke ala ki ho nau loto mo nau whakakaukau. Ke nau ako mea e mo ui o whakatatau ke mea ku ke omi. Ke mau kai mea he ahoni. Tuo ke lang ia toko taha pe ho wholofola. Ia sisu kalais ko mau wha mo ui. Amen. Whawhetai ke eki. Pea ko whetu kua whakamalo. Whai whekau ko hinga ko ne mea he no tau kau ngā kau. Pe ke pen. O lava i ke whakakato ai whatongia. Ko e tataki ki tau tolu ke lotolotonga e otua. I e hu mo e whawhetai. I he lesoni o kou to'o mai he a koe ni ke whai ai e tau malanga koe tohi a sione pa koe wahe wha. Koe talanoa mahe nieni he kuonga sisu kalaisi. I he sione wahe wha ku talanoa mai a sisu he whitaulaki koe historia mahu inga taha ia he wahe wha koe ni. He tohi tapu ai kaukaristiane koe tohi whika wha, wahe wha o tohi a sione. Ko ia eni, na e hanga e si tu, o Asia e hanga e sione o whaka Asia ai whetaulaki a sisu mo whewhine Sameria. Ko e tala noa whakaririfu e te sio ki ai, he koi he kuonga koe ni, i he kuonga koe ni siuta, pia mo Sameria na vā kovi.
na vahe, na takitahatala pe hue kia hai, pe hue kia hai, fe kei, ai ongo fonuani, o ki kai kia merino. Ka ia taimi ko ia, ko taimi o whanau i makalaisi, ka mata rewa ke whai ministry. Pea ihe aho e taha, ihe wahe uluaki o stoi asione, pe he rewa na e lahiange hono baptaiso he ka wako asisu, ai kau ti sai pare o toko lahiange he ka wako asione. Ka koe taimi koe niu i loa ia i Siuta, i loa ia i Samaria ka wako asione. Ka koe aho koe ni he lau koe wahe wha, ves uluaki ke he ua, kua toko lahiange, kua wawa lau e kakai ia i Jerusalema, kua toko lahiange baptaiso, nau pehe koe baptaiso asisu. Kana e kai ke whai baptaiso asisu ia. Koe baptaiso na e whai pehe ne kau ako. Kamata ke ne tuatu e ngāwe, ke ne kau ako whakamawhai ki nau tolu, ke nau hanga baptaiso e kakai. Kamata rewa ke whato ngai e sisu, e kua pau ke whai hangai lahi, moe kakai whare si he fwoi taimi koe ni. Nane whakakau i rewa te nau alu ki nau tolu ki kāreri. Me rewa na hakona nau tukwhanonga. Pehe koe alu mei Siuta ki kāreri, kupau ke forward i Samaria. Whiunga pehe e fiolosia e taha, o whiunga moe ahe ono e lue, ai whanonga ke au ki kāreri. Pehe nau whanonga atu na wau atu ke wheitu koe ni. Ai no kou to'o mea ILaisaane. Na wau o au mai. Au mai ke wheitu i Samaria kui ko saika. Pe ko ska he whakapalangi, saika he whakatonga. Na au mai ke wheitu koe ni patamai ko hela si supa ku ha o tangutu, he e vai o ku iloa pe i Samaria, ko e vai ia o se kope. Paka nau mea au whau na womi o mau mea e vai ke nau inu. Na e perewa na e tangutu hifo e ki he e vai, ko hela ia, ko kai ke ia no iwi, tangutu ai o malolo. Alu ate ne kaua ko ke o mai e nau mea tokoni. Na woki e kolo ke whakatau mai mea tokoni. Ko taimi koni na e maloloa he vai. Ko ia to o mea i. A e ku Malanga he houa ko e ni. Pau ko hamo tohi tapua ki mo tolo mamata mai me he ope. Ka take o sio whakataha mo au. Ke tohi asione. Paka hono wahe wha. Ke kwa mata lau me no vesi wataha. Ki hono ua wha. Ai au pehe no whakarea. Pea talange e sisu kia te ia. Whewhine, tui mai kia te au. O ku haua e aho e i kai te mou huai ki he tamai i he moungani pe i Jerusalema. O ku i kai te mou ilo aia o ku mou huu ki ai. O ku mau ilo aia o ku mau huu ki ai, he o ku mei he kakai siu ai whakamo ui. Ka o ku haua e aho, pea ku hokoni, e huai ki he tamai ai kakai, hu mooni he laumari e moi mooni. He o kukumi ai tamai, ai kakai pehe ke hu kia te ia. Ko e otua ko e laumari e, pe ko kinau tolu o ku hu kia te ia, o toton ke hu, i he laumari e moi mooni. Whawheta i ke eki. Koe haki ka veinga o kou to'o mai i he ahoni ke tau, whakamaunga pe ke tau toka ngā. Koe ki ka veinga o pe mai. Ko e toko taha, hu mo lotu o ku kumi ki ai e otua. Ko e toko taha o ku hu mo kumi whakamato ato pe kumi mo oni ai o ku kumi ki ai e otua. We are living in a time that worship is so important. O tau mo ui he kuonga, ta koe mea no kukumi ki ai otua. Taimina e whetau laki ai a sisu mo e whewhine Samaria. Pea ne kore atu ki ai ke mai mua me i vai ke winu. Ko ne tafoki pe koe whewhine Samaria, o talange ki ai, ai maa vahe, mo e tae whe ofo ofani, o Siuta pea mo Samaria. Talange rewa e he whewhine ki ai. E anga whewhe ke atu hawai ke inu, lolotonga koe siu koe ka koe Samaria au. Manatu koe kuonga koe ni o ku nau whekei kei,
tala e nau tolu, tala he kau siu tā ko Jerusalema feitu o tempare ko yok fai ke hu, tala rewa he kau Samaria ko mo unga kerisimi, ai yok tangutu asisu, ko mo unga kerisimi ko ia fai ke hu. They worry too much about place. Nau tō kanga ke feitu o fai e hu. Aho kono tamo uyai, it's different. O aho kono tamo uyai, it doesn't matter where. Ko e feitu uenu tau manako ke tama huai ke otua. Aen. We are living in a time ko lockdown and everything o ke fare lotu. E a o ke hataimi kai ke to fie ma uia ke te mahu inga ia he feitu u, pe ko feitu te ke huai. O ku kumie otua ki ha tokotaha o ku hufa mato ato moe loto totonu moe ulunganga maa ki hono huafa. Ko o tua ia tau hiki ai. I he tohi a sene siwa he wau pehe. I've created you to worship me. Wahe wā ke tawhitu. Our whole being is to worship God. Manu ia tau tupu he kuonga wai me alea. Koe ngahi me alea heni, koe nafa ke tā. O kuiai e a kipoti ke lomi lomi. O kuiai e ki tā ke lau lau. O kuiai me kau hiva unau tu o hiva he maika. Ne kai ke pehe kuonga e koe. We are growing in a time, tau tutupu he taimi, koe anga ne whawhetai o kunofo ai atamai kakai. Kau talamai he wholofola. O ku hokonia e hoko mai, pia koe hū ki he otua, whai ai loto momo on. Pia koe me aia na tari ake he whewhine ka sisu. Na ne tari ake feitu u, tari aka kerisimi, talange rewa sisu ki ai. Whewhine, e a uki ha taimi pe a hokonia. Hei kaito e whai hu he mounga, pe kaito e whai e hu i Jerusalema. Ka e whai ia i laumari e momoni. Koe kuonga i o tau mo uiai. I he kuonga koe o i whokawa motua. He tohi a sene si he wahe taha ua. Tala noa ai ke taimi kona e uia he otua e palahame. Na ne uia e palahame me he whamiri koe ia tauhi tampua. Whamiri o tela. Koe ne tamaia. Ke hiki me iai ki he feitu tene tutu uni. Taimi kona e haua ia sisu o malolo he ve vai. I saika. Koe feitu ko ia he kuonga e whakamotua na ui ko si kemi. Koe feitu uia na hau kia e palahame hono ui he otua o nofo ai. Langai e palahame ai tāpane kāre pe koe orita ke whaia ene hu ke otua. Whakamotua aini. Na nau langa pe whanki tēni ke hiki olope. Whaia e hu, ko si kemi eni. Ko feitu eni ku iaia sisu mo whewhine Samaria. Ko feitu e ko ni feitu o iloa. He koe hoko mai ka se kope koe mea tatau. Na he hau alu ka se kope kumi hono marik o maue o whewhine o repani. Na taimi ko na foki mai ke foki ki api. Ko feitu eni na hau ki ai. Talamai na ne whakatau. Na ne whakatau e konga kere hei iai o oange ma Sosefa. Hono whohako ko Sosefa. Feitu tatau eni na pa usi iai hono o whewhine. Tahau e whana se kope mo e tahine taha ko taina. Feitu ko ni o ku iloa ia he historia whakamotua. Talamai na pa usi he whonua ai o whewhine o se kope. Na toko taha pe ko taina. I he feitu ko ni. O ku mana tu i he kau Samaria e feitu u. Pika feitu u o ku ilonga. Na e toi langa pe ai e se kope ai orita ke hu ai ka Sihova. Ko tonu pe enia na e whetau laki ai e otua pia mo whewhine Samaria. Ko feitu o tāpuaki. He ko feitu o na whaki ai kia e palahame ai palo Mexico e koe o e whonua tala o whakena wa ki ai. Ko si kemi tatau ko ia ko feitu uia na e taimi ko na whakawhetongia e so siua mo se na whakawhetongi e so siua mo se me he mo unga sai nai he whake wahe ongo e whekau hongo fulu ko feitu tatau ko e ni na e whakawhoawai. Whakawhoawai e ngahi komina ni te pako ngahi lao ke hu a ke Israeli ki he whonua tala o wha. Ko feitu ueni na e lea i toa e rea so siua he wahe ua whao pehe. Ko au mohok whare, whai te riha ko Israeli. Ka ko au mohok whare, e tauhia Sihova. Ko e worship, i he kuonga ko e,
Fai ake o singa hona uloto mana whakaukau. Koe worship he kuonga ko ia. Na hanga he otuao reveal himself. Na hanga oange pe. It's a sheta wo kalaisi. Kia tekna utolo he mesi mo keresa e otua. O whakaririu ki na utolo kana. Kai ke ange ai lau mahari e he kuonga ko ia. Ke sio kota monu ia anga. We are growing up in a time that we have the Spirit of God. Pia tuku ke whamatala lau mahari e. Tau tupu he kuonga. O tau hu ke otua i lau mahari e momooni. Kai ko mea pe taha. He kati ke hu ke otua he lau mahari a tatape. He kati ke hu ke otua ko e mooni a tatape. Folfola a tatape. Ika pau ke na aloa. Hu ke otua i lau mahari e momooni. Pia ko me aia na hoko ko he taimi ko na hoko a tasisu ke fefin Samaria. Uraki hanga pe he fefin Samaria tala te feke ikei. Ke feinga ke o toirea masisu. Keila taimo ke alo ave kosperiki tu a o pero peno ngahi. Te ke rea kata ko ke moi ke e kite ni omi e foi tala noa pe ku kau mokoe pe ku kau kakoe pe ku kau kovi ke otua. Ko ne finga ke poloka ko ke reang. But look at our Savior. Sio ke tau whaka mo ui ke ne mea na e whai. Ko ne tau mua ke mo ui e lau maari e. Na kai ke tokanga e ke whaianga hala e fin Samaria. Ko he kau Samaria tapu he siuia ke inu meha ipu vai mea nau tolu. Mau ia si sui e lau. Ka aku sio whakalaka e ke lau maari e fefine ang hala. E anga fefe pa ke sio ke taimi na tafoki e fefine ang hala. Taimi pena sio na rea si suki ai. Fefine. Ka pau na ke ilo ko hai au o ko kore at ke maha mei vai ke uinu. Pehe kuo ke kore mai. Ke atu ha mei vai ke inu. Pea koe vai te o atu. Te ke inu e pai kai te ke toi fia inua. Ka e mapuna puna o au ke he mau iau ta ngata. Koe o tua tau hiki ai. There is so special thing in him. When he comes to our lives, he comes with water. He comes with blessing. He comes with something with power that will transform our mind, our heart, and our body. O tua e tau hiki ai. Pakoi o tua rerei ko ni mea na whai ke fefin Samaria. Taimi pena ne pehatua ke fefin Samaria ka na ke ilo aia o ku kore at ke mai vai. Pehe kuo ke kore mai. Wa o ke ni whatoka nga e fefin Samaria. Tana mai ko wha taimi na haue ke vai. Manatu ko o ku usually ke o me kakai Samaria na haue hoa pongpongi moko moko. Ko fefine ko ni na ke haue pongpongi. Na haue he hoa he fiafi tamai ka hoa o no ya. La au afu kai ke hata. Ko uhinga ko ne taimi o haue. Kai ke ila tata hai pe ko ha ni whakakau pe he filosofia taha. Ko uhinga mea ha to ko taha ai he ko usually ke kau Samaria they come in group. Na hau he whakagrupu, ai whakakau whine mui, mo omi me koe he utu vai. But this time, ko taimi ko ni na makeheia. Ko taimi ko ni he hau e whiwhin Samaria keheia. Hau kai ke ne amanaki eia, o kuiai e taha. E askat kia ke maha inu ki ai. Ki ha tau whakamo ui ka pate tau ki whakakau kauangi. Ko tau whakamo ui eni, ku ne kore ke whiwhin Samaria ke maha inu. Tau kehe pe tau whakaukau. Kaya ngai whakaukau he sio atu. Manatu ko kalaisen. Na whanau ia emele. Pe aku human being like you and me. O ku otua ko alo ia o tua. Ka kono konga tangatahan pela ia whieinua. Na e tonu pe ke ilawa pe si suia. Ke ne lava pe ia mohono malo hi whakautua. Can they satisfy pe ia but then create pe ha wata ke inu ia. But no, not time yet. Kana kai ke fai he otua he kai ko tau mu aya. A ene kore inu ke fefin Samaria. Ko taimi na ne kore ke fefin Samaria. Taimi pe kana ne talanga ke fefin Samaria ko vai te o atu te ke inu pa kai ke te fie inua. Na e kriki ke ha te fefine. Aho ke he aho ko na nga we no fai. Whakakau e whewhine, mahalo ka pai o mai vai koe ni manatu koe talanoan ai lau maari e ki he kakano. Mahalo koe whakakau e whewhine,
Ko tangata lere ien he gurea lere ka te au. Kai ke lava hasi uia o talanoa whakarere mua Sameria. Ko mea ko ni ku kehe ia. Whai e sisu pa pepe hoko makaraisa ke tau mo ui. Ko mea makehe e asi mea koe. Ko mea makehe e asi mea te au. I longa peha tahu ne taria karaisa ko mea makehe asi mai. Ko mea ni nai hoko ke whewhine. Taimi pena e rea ta sisu ke whikau ko vai te o atu. Te ke inu, pe ma puna. Na feu I rewa whewhine. Mea niu ku ke lahi hake koe ia se kope. Lahi hake koe ia se kope koe mau tamai. Ai na whakainu heni ene whangamanu mo ne whanau he vai koe ni. Koe vai talatupu aene. Kei staka whewhine he talatupua. Kei staka whewhine he wheitu u. Ka kuhakwa sisu mo mea whao. Ko tō onga oi hu mo whawheta ke he otua. Ko sisu na ni whakaririu. Na ni tarange rewa ke whewhine Sameria. Alu o mai ho huse pāniti. Tarange he whewhine. Kai kia haku... O kai kia haku huse pāniti oko. Tarange rewa be sisu. Ke rea to tonu. He koe toko nima. Ko huse pāniti nima. Ka koe taha koe nau ke nofo moia. Kai ko huse pāniti a ou. We are serve an all-knowing God. Kai ke puri e tau tuha ke me tau tangutu I fo. He spoke to the woman with a purpose. Na e lea ke he whewhine neongo e fia he lao, na ia e tau mua. Na ne lea ke he whewhine he koe ofa honoloto ke tūkunga ngau iai. Na tarange e sisu ke whewhine, oku mou hu ke otua ka koe ke mou ilo. Ko mau tolo mau hu ke otua oku mau ilo. Hanga he e sisu o whakama opo ke whewhine. Ko mau hu, mo e mau hu, una halaloua. Hanga he otua o ange ke kakai, a historia mo e mea nane whai o nau sio ilo, pe nau hu pe o ngatai. Tala mai rewa sisu hono kuonga. Koe hu ke a te au, I lau maria. Repeat ia he wahe koe ni. Ua toluku repeat it. Vesi ua whaku repeat it. Why? Because it's important. O tau tu tupu ki tau tolu he kuonga. Koe huke otua, it's of all our being. Not only singing, not only praising here. We consider the worship to God in everywhere. Koe huinga mea pia he lau maria mo ni. He gui kai ke puke ia wheitu e taha. It's not confined to a space. O kui kai ke puke ia koe whare lotu pe whai ai. O kui kai ke puke ia koe hinga koe tau kakato pe heni pe. O koe worship o kulahi hono ngahi mea. Koe hu heni koe te mea kui koe kop worship. O ku mahu inga ia. It is important the corporate worship. The reason is that talamai he folfola. Ke oanari ake whakatahanga. Paka taimi ko tau haua yo whawhetai mo kakai whakakatoa. O ku ne langa ho tau lau marie. Keila me koa ko fia he hiva. Ko fia he hiva because now tupu hake whainga atakai. Koe ke ni ko ala disco. But I like it here. When I come here, whai koe he hiva mo mea. O ku ne touch ho lau marie. Ko fia maa ke step. Fia maa ke hiki ho nima. Fia maa ke lere. Worship God in different ways. Kua e whahinga, o kunau stir up honau lau maria, na hau ia mei api kumomoko ia. Hau ia mei api koe ke whie whakawhetai, mana te koe ske ia mono se pāniti. Hau ia mei api ita hene whanau. You know the good thing is the corporate worship, ke mo ilo ka taki worship ho mo mahu inga. Mo hau koe kakai mo nau tūkunga loto kehe. It will calm down. Calm down by the music. It's calm down. Hau koe koe ke whakatahataha. Wai whahinga ni ko hau ke lotu. When you come to corporate worship, hau ke service, what do you expect? Ko eke atu. Ko ha mea ke amanaki ke taimo ke hau ai ki heni. He whakatahataha. What do you expect when you come here to the corporate service and the worship? What do you expect? Ka paurewa ko ho hau o kuke amanaki ke whai he o tuaha mea maau. You're wrong. Ko au pēia. Ka paurewa te ke hau ki he ni, ke amanaki ke tāpua ki koe whai whekau. It's wrong.
Kai ko ia. Ke hau ki he whare koe ni, ke make God happy. Ke hau ki he no hi ke whakawheta i, it's an aroma to God's heart. O ku ke ave fia ke he otua. When you come here, ke hau ke lotolotonga e otua, o ke whakawhia ia. Our whole being has to worship God. Ko lau maari e momo oni. Taime o talamai e vesi wa wha. O ku kumi e otua, ka ki nau tolu, o ku nau hu i lau maari e momo oni. He is seeking. Ta ku I kai ke tau hao. He is seeking. Papaure pe mai ku hu ke lau maari e momo oni. Ta ku ia e hu o kwala. Ta ku ai whakawhetai o ku hala. Ta ku ai hu ke otua, it's wrong. Aki eni. Koe hu he talanoa e wahe koe nia sisu. Koe taha uneo staria. Step whigaraki. Koe taha o ku hu ki he otua o uneo staria. Accept Jesus as a personal savior. Ke o staria sisu ki loto ko moui. Paka pau ke manat o ke mamata mai u teke ke taria sisu. Koe step uluakia ke hu ke he otua. Pea na ngauhi ki tau he otua ke ta hu ki ai. Kai ke hago pe ko ke tare sisu pe kai o ki kai te ke hago me ai. Kumi ke ilo ke fai mo ke finga ke hu ke otua. Ki mu ane to ke au. Ko hu ke otua ku pa ke raktar step fuga rangi pa ke raktar ko sisu ke mo wi. Ko hono uhinga he ko taimo ta hu ai ke otua. Ka si ho lawe to hitapu. Ka si ho ilo ko hai e otua. Ka kai te ke ilo ko hai ko I he otua. Fai nga ta ke whakamatala e otua. Whakamatala e koe otua kai ke lava e ko whakamatala e. The reason is ku si ho lawe tohi tapu. Koe me ano kune prove pe ngau e lau maari e otua. Tala mai he tohi asio ne pa koe vahe tahwha. Koe lau maari e otua une whakamanatu mea ka te tau tolu. Koe ne whakamanatu mea o ku mahino ia koe wholofola pe ai otua I loto ko ia e rea ai. It's not ours. Pau ke tau lau e tau tolu wholofola ki loto ka e rea otua ki ai. Ka ngau e lau maari e ene wholofola. We can't separate worship from reading the word of God. They're together. Whakataha. He talamai he vesi wa wha o kukume o tua ki he hu, ki he totaha ku hu whamato ato ke te. Wai pe hu whamato ato he mamani koe ni. Wai hu whamato ato hange koe sasi Jehovah Witness. Na hu whamato ato ki hona o tua. Ko hango monga hu whamato ato ki hona o tua. That's them. It's not right for you, Christian. O ku kehe pe, wai hu whamato ato ka koe me o ku tau tol karisane o tau makehe ai. When we accepted Jesus, o tau hu atu ke o tua, he nai taimi koe koe nai mau hake akalaisi, na ne tarange o ku sai e ku alu. Sai e ku alu ka te tuatu hoku lau maari e. The Spirit of God. Koe lau maari e koe nai ho ke kamata anga he ngahi o noa mo iwi, he ngahi o iwi mo atama, koe lau maari e tangata pe, koe lau maari e ke mo ui pe. But that Spirit of God, koe ni nai tukumai he taimi nai mau hake akalaisi. So it's current now that we have to worship God in spirit and in truth. Koe wholofola e o tua, koe whakamo onia ke te taua. Koe vai maa ke ni fufulu ki taua. Ne ke kore ki he whewhine Samaria. Na ne kore ke whewhine Samaria whaka uhinga mai whewhine Samaria he vai. Kana uhinga si suki ai, I want your worship. I need worship from you. Ko whi mau ho hu ki a te au. Ke hu whewhine Samaria we ne ilo. Ke hu whewhine staka he angahala. But God loves and mercy reach out beyond he lao. Beyond he mea talamai ke ua whawhe ui aki. Mea lahi nai hoko he vai koe ni. Mea lahi nai hoko he vahe koe ni vai wha. Na hanga e kalaisa whakamerino. Na hanga whakamerino e vai siu mo Samaria. I he whewhine Samaria koe ni. God doesn't care who you are. If you're willing to come, if you're willing to accept God's offer, and this is what He does to your life. Koe ne me identify. For whewhine peta, he we vai. Lele whewhine tuku ko ngalo e vai, tuku e vai ka lele ki kolo.
This is the kind of God we serve. This is the touch of the Spirit of God that no one can ever stop. Ko ngawe e lau maharia o tua, kai ke te lava taha taofi. Na e lele rewa whewhine ki Samaria. Ha umo e kakai tola. Ke sio ke taimi mo uia hafo i lau maharia taha. Ke taimi rewa hoko kono tala. Fia al fia tala e ke nau hao. Ha rewa mene hoko taimi na o mea kaua ko sio ka sisu. When they come and look at Jesus, what he was doing is talking to the women. Kai ke nau toe eke nau tō. They don't ask. Ka nau whanai pe kaua ko. Mahalo pena hatahana ni oanga ni mea kai. Mahalo pena ai os whawhanga ia. Pe toki lea nge rewa sisu. Ko e ku mea kai ke whai e whinanga aloi o tua. Born again people. We are here on earth for a purpose. We are here on earth to worship that living God. Your whole being. You're not coming here. O tata pena whae turiki koe. Your heart is out there, wandering. You're not coming here to play the guitar. Your heart is out there somewhere. This is a heartfelt worship. Ko kuonga ni o hau ke o tua mo loto totonu. Hau ke o tua mo loto mo on. Taimi o tau hua ke o tua. O ku ngangana loi mata. Why? Because you love God more than anything. Hau e whainga ni ka ke ia. I just sing it and that's it. No. Love in your heart. Talama he folfolana lolo tonga e tau whaianga hala. Then God sent Jesus to die in our place. Koe ni na tau to commemorate koe ni. You have to appreciate what he has done. But how we worship mo heart, you appreciate what he has done to us. Ko mea ko tato ka ke lau e folfola, it's hard for us to worship God. But he deserved, that's the aroma that make God happy. Fe tau whakawhetai. Fe ho hao hiwa. Where is your heart? Taimi ko poto na ki te ke sapate. What are you doing? You have to prepare your heart. I messaged last night, look for my son, and I said, son, come home and prepare your heart for tomorrow. Hauki api. I grew up in a family. This is what my dad said. If you have to naki, mohe fia. Prepare your heart for Sunday. Pau ke whanongo mai mehe ope. O wate ke alu ko osi houa te whe. Sāpa te ke lere mai mohela ia tangutu mai. God wants to hear you. Worship with a heart. Willing to tell God how great he is. Willing to tell God how miraculous he is. Tell God, I thank you for the sun and the moon. Ke whakamalo ke whemama me ni te. Koe te ke haa te ke whakatonga. That's worship. Ke ilo i ka pana i ka hala au tau whakapo uri pe aho. Pana i ka mahina ke te ke lau ko sio ilata. Should be thankful to God. Sio ke akau ne ome oxygen ke manawa aki whakamalo ke o tua koe akau. Ke sio ke taimi na ha ere whakatu ia sisu. He taimi koe koe sapa te pāme. Ha ere whakatu i pakai ke wheho sana kakai. Pe tarari sisu kakai ke mourea te whakalea maka. God can bring chairs and wood and cement and wall and ceiling to worship him. If we are not doing the worship to God in a proper way. God wants a heart. Fia mawe lotok fia ke tau hika sio. Fia mawe nima ke ngawe he on ke tau hika sio. Fia mawe vae ke alu ke he potu. Talama he semis wa he tolu. Ngutu vai pe tahe hau me ai. Ko tau ngutu ko ki fohe uri. Tatau me ki fohe uri. Ne lava ho fei holo fuwaka. See how fatu tamaki it is, our tongue? That's what we used to sing with. Talamai ke tau koe matawai koe ke o tau ngutu koe matawai. Vai pe tahe hau me ai. Pēna ngau ho tau ngutu ke whawheta ia si hoa. Koe ke lau i kovi akata. Koe ke kape akata. Koe ke te tano tuhi foi akata. Chains free. Talk about tongue. He created us with the mouth to worship him. Hiwa ia kia, talanoa ia ke kakai. Ai lere lahe o tua. Ko whawheta ilahe ke eki seke lau a tohi aura korinto pa ko vahe o no.
Ta fitu ke he ua noa. Pau peke whaosa beira. When it comes, kia tau sino, He created us. Tala mai he tohi au rakorin tō wahe ono, pako vesta fitu ke he ua noa. Vesta fitu ke he ua noa, tala noa ko tau sino. Ai mahu inga ke tau ilo, ai sino tau mau mono mahu inga. Ka bau ku ai hao fola ko loto peke ke sio ki ai, ko hinga ke ilo, ai mahu inga. Rakorin tō pa ko wahe o nove stafitu. Ka ko ia ku hoko ke eiki ko lau maari e peta. Puna me fe awa ki, ko anga hala furipe. Ok fai e he tangata, ok itua i he sino. Ka ko ia ok fai fe awa ki, ok fai anga hala ia ki ono sino o ona. Ko ha, I kai ok mou ilo ko mou sino, ko e whare tapu e lau maari e maononi. Ok whare ia tek mou tolu, aia ok mau mau. Ok whare ia tek mou tolu, aia ok mou mau, mei he otua. Pe aku I kai a mou tolu, aki mou tolu. He kua whakatau aki mou tolu, aki ai totongi. Ko ia ke whakangongo lei, ai otua, ho mou sino. Pe ai ho mou lau maari e, aia ok oi otua. Now, tok talatu pe anenai, our whole being need to worship God. Ko worship I ko hiwape. Ko ngā we, ko whai ofa. Ko malanga, ko ako I toi tapu. Ko alu ho wae o awi ha mea rere o ofa ki kata. But above all this, we've been created to worship God. Ko mission. Mission is come after. We created to worship God. Ko me ayo whia mahi o toa me tau tolu. Paka pau he kai ki tō manatui ha mea manatui nai whakatau taua. If God has bought us, you have no right to do anything bad to your body. Because it's belong to God. Ko sino ko nuk tau mau. Sino ko ke mau, sino ko mau. Ko sino e ai otua. Kai ke whaiteri haki ai, kai ke whaiteri haki ai. We have been bought. Ka paka te ke ala whakatau hao fōi mā, te ke pure whaiteri haki ai. Te ke kai, te ke tolongi, te ke riki lalo, te ke hanga tofi'i, but te ke awarike veve, it's up to you. God has bought us with His blood. And you are no longer belong to you, but we belong to Him. If we belong to God, He needs us to worship Him. He wants us to worship Him. Fie mau tau tolu ke tau whawheta ia ia. Ko whuakawa mo tu ahe nau whawheta ina hua ko nau tui. They kneel down. They bow down and worship God. E lawa sa me lawa e toi whakatata, re whakatata. But when it comes to us, it's a heartfelt thing. Tau tolu ia koe loto. Koe loto whai ake tau huke o tua. Fie mau ke maa loto. Tala mai out of our heart. Out of our heart. Guard your heart. Out of its issues of life. He lawa e palovea pe. Palovea pe vai wha. Tokanga mai ko tau loto. He palovea pe wa wha tala mai. What man thinketh, so is he. Kapau ke whakakau-kau pako te hao wainga, te ke wainga pe koe. You have to think about God when you come to worship. Think about God and how He created you. You already remember today. From today onwards, you remember, I am reminding you. We have been bought by the blood of Jesus. We are no longer our own. Kai ke tau kei a tau tolu ki tau tolu, o ka kalais ki tau tolu. Tau hange I ke lotu. Tamai o whawhata I ka te koe, o whamalo ka te koe. You have created us to worship you. You have opened our mind and our heart to see the glory of God. Your spirit is upon our lives, and I thank you for bestow your spirit in us. And I thank you because down the line, the lockdown that we are in now, we need to look at our house. We need to lead our house to worship you. And I'm so thankful that there is a time like this. I thank you for reminding us that we have to come and worship you in spirit and in truth. Let your truth manifest in our lives. Let your Holy Spirit direct and guide us. And let your Holy Spirit speak to us and teach us how to proper worship you in the name of Jesus. Amen.